العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أيها الإخوة, palnatuin sa lagu-lagu pamuji iban pagsalang sukul pamahasub si Allah si yari na isab kita ni nagbak harum ini amuhin doon sa rayaw-rayaw alna madawhat natuin rida iban kasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin nga pagtungkot ilmo, laway rin nga kadawhat natusin kasanyangan dunya, labi luwa kasanyangan Allah akhirat. Kalna inagihi Ibn Taymiyyah rahimahullah, laysa hunaka na'imun tusbihu na'imul akhirah illa al-imanu wal ma'rifah. Min hati niya wayruun na laong na makaliw dahing ha mga karayawan atawakan makasibo sing karayawan sin ni'mat sa lagbu-lagbu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat amunain ni'mat pagparat saya mo fa Allah subhanahu wa ta'ala kuminang sin mga pardaakan iban lumayo dahing ha mga liyangan ini karwan niya amunain al-ma'rifah amuin pangingat mo iban pangahakad mo fa Allah subhanahu wa ta'ala labay rin nga pagtuntog ilmu, labay rin nga pagmudakara atawakan labay rin nga pagdirasa sing kita niyo kataan doon mo makawain iman doon halom si ma'rifah panghati mo pa Allah subhanahu wa ta'ala di sin manusia madawhat niya in iman fa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga insya himinang sin mga pardaakan amuin wajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palanggungan na mo hapag iman yari na isap kita niyo miabot harum ini amuin maudok sing kita niyo kataan masi-masi kita niyo wala nakaiig atawakan nakalalayo dahing ha mga amuin aturan atawakan tarbilang siya ring ha mga bab sin sambahayang atawakan babus sala in bab kawaun taharum ini amuna in bab al-adhan wal iqama unuwaha siya ini unuwaha ini in paninug niya haagama Islam atawakan hasambahayang unuwaha in pagpahasaun al-adhan wal iqama unuwaha siya ini masyru' ka atawakan mustahabba atawakan sunnah atawakan wajiba hasambahayang muna basahun namo hasupaya kapahaman iban kaingatan sing kita wahuma masyru'an lis salawatil khams duna ghairiha lil rijali dunan nisa wal adhanu 15 kalimat la tarji fihi wal iqamatu 11 wa yanbaghi an yakuna al muadhdhinu aminan wa yanbaghi an yakuna al muadhdhinu aminan sayyiban aliman bil awqat wa yustahabbu an yu'adhdhina fi imma mutahhiran aw mawdi'in. Unuwahain hatihan niya ini in pagbahasaon long sing kita adan atawa iqama na insya ini masyru
inhati na sim masyu syuri'a kama warada fil hadis wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum wa yustahabbu liman sami'al mu'adzina an yaqula kama yaqul liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. In ada ni wansin iqama in siya ini nagaagad siya unubaha im pagbahasahon wa huma fardu kifaya. Wa huma fardu kifaya liman unubaha siya ini fardu kifaya imma na sim fardu kifaya idza amila ahadun minna sakata alal akharin. In hati niya im fardu kifaya misalu dhalik biyasin laung ta salatul janazah. In salatul janazah, in hukuman niya fardu kifaya. In hati niya apabila na nakasambahayang doon ha mga muslimin sakata alal akharin, sah? In hati niya wala na kaya wajiban in mga muslim kaibanan. Bang na si mambahayang doon ha kauman niyaon na wala na kaya wajiban in kaibanan. Uno pa, wahuma fardu kifaya ala kulli jamaah. In hukuman sin adhan iwan sin iqama, in hukuman na fardu kifaya. Ay yani kafa ala wahid minna. Yakfika. Masalan, hamuk tao atawakan dua tao apabila timinugin sambahayang bal jamaa, inhati niya nasuway sila maguno masyru in adhan atawakan in iqama. Uno pa al-isnain fasaida. Inhati niya darwa sila suway sila magkamatlong sing kita mag-adan atawa mag-ikama bang duwa kamu. Ha? Inhati niya haamu in waktu sin sambahayang. Wa idha fatat na in masyu darito kanya amo na inuno magkamat siya. Ha? Daing haham, daing harwa jamaa sambil papila ikatu hikaupat sambil pamataud. Ha? Minar rijalil ahrar. Unin makna si minar rijalil ahrar amun daing ha mga kausuhan. Ha? Daing ha mga kausuhan fil hadari was safar. Ha? Fil hadari was safari idza kanu fi makanin lam yasma'u fi adhan. Ha? Uno yadto masyru in iqama iwan sin adhan ha mga sila sibu da hadir biya kato sa upamayari naguhula. Ha? Atawakan hapagtulak-tulakan. Inhati niya na suway kaw maguno fardu kipaya in hukuman kay mo na suway kaw maguno, suway kaw magkamat atawakan bangan mo atawakan kamatan mo in sambahayang mo. Uno pa, likulli salatin minas salawatil khams. Inhati niya sa kahawa sin sambahayang. Ha? Sa kahawa sin sambahayang, ha? Salawatil khams 5 times bang mga biya kato. Was salatul jum'ah. Labi luwa na uno hasambahayang salatul jum'ah. Warada muna kasual aundeng ha mga nangasubo. Ha? Bialong nasin sambahayang salatul jum'ah. Atawakan magbang ha salatul jum'ah. Na aunday doon lang na uno yan. Bang hikapanagnaan. Atawakan bang hikarwa. Bang kamu. Uno bahayad tulong ng mga biyahato pagka nasabot. Pagka nasabot di likulli salatin minas salawatil khams was salatul jum'ah. Iwan lang na sinuno. Iwan sin puasin 5 times atawakan sambahayang 5 waktu. Masyuin adhan iwan sin iqama. Iwan lang na sinuno. Salatul Jum'ah. Narain doon na salatul Jum'ah yun, ang pangaso. Sabab may ta, na ang bang panagnaan, ang bang hikarwa, sim pagkakitaan na to, dahin di. Aun yan dahin doon, may ta, ang bang panagnaan, iwan ang bang hikarwa. Indahin doon han, gimuwa yan, dahin hamasa, ki Usman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ha? Gimuwa in pagbang hikarwa yan, lamma kathuran nas. Apabila lang naamuin timaod na in manusya, inbang panagnaan yan, puno yan siya, litanbe. Kama kala Sheikh al-Allama, Sheikh al-Fawzan. Inagin niya, gimuha yan na, dahing ha uno, dahing ha panahon lang ta masahisyo, masahi Usman ibn Affan. Ha? Sabab may ta, in hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin
ha? Pangakad kamo ha sunnat ko, iwan sim mga uno, hinang sim mga uno ko, sahabat ko. Biya na kanasyo, lamod dito hi Umar. Hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ha? Hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, isiyo pa? Hi Uthman ibn Affan radhiyallahu an, iyan hi Ali radhiyallahu an. In sila ini nareng ha mga masuok para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mo yan imbang yan, ikarwa yan, na hajaman isyo yan, hajaman hi Uthman ibn Affan. So may ta nahamasa nila yadto na natimaod na laong time biya mga muslimin at tawakan miya kada ka Islam. So inyadto na ondeng kanila na masghul long sheikh. Masghul sila ring ha mga tijara na pag-usaha nila biya na simmasasing kita hamasabihaon na aw magbanglong tabi sindihan na Saudi na lisag hangpo tagdua atawakan quart atawakan long ta 11:30 magbang na yan bang panagnaan. Inhati niya patumtum kay mo na suway ikaw maguno. Suway ikaw magsadya na sinsalatul Jum'ah. Walakin al-mashru' kadalik. Walakin deng ha mga uno, deng ha mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahinang niya bang uno, bang panagnaan. Wayron na bang ikapila, bang hikarwa amunay nuno, amuna magsambahayang. Nahinang na siya bang hikarwa, sabab simmasa hi Uthman ibn Affan, aw kama kala Sheikh Al-Fawzan rahimahullah. Wahuma mashru'an lis-salawatil khams. In adhan yan iwan sin iqama, na inyan mashru' siya halima waktu sambahayang. Ha? Duna kayriha, mapuas deng ha uno yadto, deng ha sambahayang 5 waktu. Lirrijali, in kaunan niya rin ha mga uno, ha mga usukan dunan nisa sambil ha uno hakababaihan in uno adanu 15 uno yadto ha uno yung pagbahasahon adan iwan sin iqama namo na yung pagkabiyaksahan sim kita hamasabihaon Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah sambil pakahinapusan sinuno pakahinapusan sin bang sim kita pagkabiyaksahan hamasabihaon. Uno pa, fihi il-iqama 11. Biya day sa bangtayaon siya itungon, na imbilangan niya yaon, hangpo siya tag-isa. Hangpo yan tag-isa ingkamat. Ha? Hangpo siya tag-isa. Wayan bagi an yakuna al-muadzinu aminan. Nari, basta-basta lang tayo ni kaw, ha? Bangkaw makakaon pa masjid, na hitilahak mo magtuimbang. Ha? Muna rin ha mga syurut sinta o muadzin, kawaan niyo, nasuway siya uno. Aminan, uno yan? Ha? Suway siya kapangandulan. Ha? Suway kau amin. Ha? Suway kau trustworthy long sing kita. Ha? Suway kau amin. Suway kau kapangandulan. Inuno niya, indeed duho, nabukon kau rin ha mga tao hayanat. In tao magbabang na suway siya kapag unuhan, kapag amanatan. Bukon siya tao dahil ha mga uno, tao rin ha mga hayanat. Ha? Aliman bil awqat. Ha? Misan siya sa upa mawata-bata at tawakan, ha? Miabot inumul niya pabulog na suway niya rin sa kaingatan in waktu. Muna suway siya aminan. At the same time na kaingatan niya inuno. Kaingatan niya isimod na in waktu at tawakan wala. Ha? Sabab may ita na masasing kita rito lupa suhog. Na waktu biya mga way pa bang long na yaon ko magkakaon na long na nagbang na. Ha? Nasubay na kaulo na rin na kumaon si mga uno. Mga sahur mo bang ha mga waktu sinuno? Mga waktu simbulan Ramadan. Ha? Muna suway siya kapangandulan. Labi luwa kaingatan niya in waktu simud na atawakan wala. Ha? Yan aun hababa. Explanation sing kuwan niya. Ha? Explanation sin aliman bil awqat. Fisyamiyatil waktun bil wakt. Inhati niya, kaingatan niya in simud na in waktu pa waktu. In maksud dun na ini, kaingatan niya inuno, kaingatan niya simud na in waktu pa waktu. Wa yustahabbu an yuaddina qa'iman mutatahhiran ala mawdi'in. Uninhati niya ron ha ini, na subay in kaaunan sinsiya, na ring ha mga sarayaw-rayaw. Ha? Dahil ha mga sarayaw-rayaw, na subay kaubya mga laungta malano, dahil ha mga uno-uno na najis atawakan lummi. Ha? 5 rawahu Malik
ibnu Huwairith, ibnu Huwairith radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa akamna indahu 20 laylatan wa kana rahiman rafiqa falamma ra'a shawqana ila ahlina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idha hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadakum waliyu'ammimakum akbarakum. Dunay ini na insyaallah makawa taraisab bang unendeng ha mga uno hahadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na surot sim mga imam. Pagkaon surot sin tao muadzin hawak to siya mag-adan na aon day sab siya surot sim mga uno surot sim mga sila mag-imam. Uno pa rin ha mga makawata alin mustaqbilal qibla. Pagkain hati niya muna ikaw kapangalulan lalibo ba kaingatan mo hindi mga simod na inwakto sa may tabang ko magbangoy pa simod inwakto na may luwaling kauman. Taltan to may luwala nung na may tahikuan yung nagbangoy sayo. Ay natin niya maaunin biya mga bukon marayaw tumatuha ikaw iban sim mga tao naguhula ha kauman. Hangkan nato nakapag-amanatan ka lawi luwa kaingatan mo inwakto simod na in zuhur simod na in asar lawi luwa in maghrib isya iwan sin salatul fajar. Wa yustahabbu ay yu'addina qa'iman dahil nga mga sarayaw-rayaw na bang kaw timilahak simbang na inikaw na nagtitinog. Pukon kaw naglilingkod atawa nag-uuno-uno na. Mutatahiran ala mawdu'in. Inhati na inluha lamuin biya mga tinuan simbang niya na suway inkaunan niya malano. Inhati niya pukon kaw biya mga ikad-tukad muna sa temparkala yan. Alin mustaqbilan qibla. Inhati niya na mataas-taasin biya mga luhal mo ya undeng hamon biya mga pagkyati tinukan mo. Katumtuman mo biya mga Bilal radiyallahu an. Timilahak sa simbang hasupayan masayad to na wayron pa unutayan. Wayron pa may. Inhati nari karungukan. Sari di namin biya bangan mo biya na supaya ika pa mahalayaksin ikaw na inyad tulong na timinog na inuno, timinog na inwakto. Mustaqbilal qibla. Inhati niya, bukon mo isang harap pasata na tawa harap pasadlupan. Sa ini ikaw harap pa kain, harap pa qibla. Inhati niya, lamud na inireng ha mga adab. Ika pang hindu mo ha mga kaanakan, labi luwa kabataan, amin biya mga bukon nila biya ikad-tukad na sadya, laong tayin biya mga aturan simpagbang, aturan simpagbamat halong tahamasabiyaon. Faida balagal al-hay'ala. Unin hatihan niya ini. Yan aun dahin doon nakabutang. Ay hayya ala salah wa yaltafit laha yaminan. Inhati niya bang mabot na imbang mo. Tinga mga mustahabba. Hayya ala salah. Inhati niya humarap ko pakain. Ibihan mo lang tahilingi mo. Tinga mga uno. Sarayaw-rayaw na hilingi murampal pato ubang ko makaabot na pauno. Hayya ala salah wa yaltafit laha yaminan wa hayya ala falah wa yaltafit laha shimalan. Inhati niya bang isab ko makakadto na hayya ala falah na hikadto mo isab biya hilingi parampal palawa. Wala yuzilu qadamayhi wa yaj'alu isba'aihi fil udhunay wa yatarassalu aw wa yatarassal. Inhati niya ba simpagkakitaan ta. Long tabihan, ikari mo imbiya mga uno mo. Ikari mo imbiya mga tudlo mo. Pa, duwa sina mo kuwan sintay nga mo yan. Unin hati na sinikaro at tamahalo wat taanni. Supaya biya mga makahanong in ikaw. Makahanong at tawakaan aong katumanina simpagbang sinikaw. Bukon biya mga long ta, amun biya ikad-tukad na sadyain biya mga parkala yan. Fil adani wa yahduru. Sibu daing kaunan yan hauno yan. Amo yan long na hinauno hapagbang. Aun yan daing doon siya fahras hababa. Al-hadaru ay al-isra. Na bukun ini biya long ta ikad tumuna sadya siya sa sumakawa aun kauno siya. Aun kahanong. Bukun long tayo natin na lawad lamud na rin doon long tayo biya mga luoy. At tawakan dayaw sinuno mo, dayaw sintingog, ikato na kaingatan mo yung huruf simpaguno. Huruf simbang. Inatin niya na hibutang mo tuod siya hauno, haaturan. Al-iqama wa yakulu fil adan as-subhi ba'dal hayla. Nabang sa upamay sa blong na hauno, asambahayang
magbangkaw ha fajar atawa ha subuh bang biya kato naon nya ri hababa ta'khiruha an kalima marratain aw al-atiyah ba'daha biya sing kita naon sa pagsabuton long tawang ha kuan duway ngiban simbang ha bukun adi iban sin adi no tayad to as-salatu khairum minan naum inhati niya humudong-hudong kawyan ang pamuyad to siya sabuton inyad to as-salatu khairum minan naum marratain inhati niya na imian kaw as-salatu khairum minan naum bangtay ni maknahan na inibadat sambayang lawi marayaw raing sin matug adapun amo saktuin lawi maraw so magawa bang takarunguan launta na marayaw sa ining matug kita sa insyara na asal yat tubiyay ta kato lawi marayaw in sambayang daing sin matug wala yu'addinu qabla al-awqat di tuod marapat di manjari ini kau magbang hawayron pati minuginuno timidugin waktu niya illa laha mama na illa laha aunyan hababa yani al-fajr fayu'addinu qabla dukhuli waqtiha lianna an-nasa niyam wa rubbama wajaba ala ba'dihimul ghusl aw wajaba alaihi al-ghusl fayasta'idduna lis-salah qadaman hatta yudriquha hadiratan fi jama'ah amurain manjari misan biya mga laungta hawang man simud na in waktu amurain nuno amurain salatul fajar sabab na bangan mo yaon awal pasya may ta aun long na rin kaiwanan na kawajiban wajib ka na insubay maguno mamay gusul atawakan maglano siya sabab sin waktu rumyad to wajib ka na long ni yani al-fajr fayu'addinu qabla dukhuli waqtiha inhati na in salatul fajar nabangan siya sari di nabiya amuin awal waktu siya long sing kita supaya makapaguno lianna nasa niyam wa rubbama wajaba ala ba'dihimul ghusli fayasta'idduna lis-salati qadaman hatta yudriquha hadiratan fi jama'ah inhatina na gana-gana lang na aundeng ha mga kanila na wajib insubay sila mamaygo supaya makapag-istidan makapagsadya sila sinuno sin salatul jamaah uno para hindi di kauli Rasul sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum wa yustahabbu liman sami'al mu'adhdhina an yaqula kama yaqul di kauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul unuhin hatian niya ron ini dahing ha mga mustahabba akawakan sa rayaw-rayaw sing kita amuin biya mga makarungog simbang na inipamong sin magbabang faqulu misla ma yaqul inatin niya inipamong niya amuin inipamong mo amuin inipamong mo amuyan inipamong niya biya sa sin imyan long na hayya alas salah hayya alal falah mamong kau amurain dain dito amurain mapinda amuin la haula wala quwata illa billah amuyan lima ruya an Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idha hadaratis salah falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liyu'ammima akbarakum aw waktulong na kita na mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam na di matong na inuno di matong in waktu sambahaya inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na unuhin niyo na bangin niyo na uno pa tinuwan niyo na lang na imbang ubos lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam na imag-imam amuin makulang daing kanyo uno baha daing di makulang ha uno baha di makulang ha umul magulang ha ilmu inati na magulang ha katan aun waktu in mga salaf radiyallahu anhum nakapag-agad sila ha paghadjian isi makatumtum sing kissa ini biyakan Sheikh bin Baz rahimahullah iwan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah isi upay nambuok
muhaddis sing kita niyo hamasabiyaon, ni Sheikh Albani rahimahullah. In sila kato ini, sila ining kibar ulama. Bang tapaamuhon, masya Allah, yan kanila laungtain bahar. Into sila ini, Sheikh Albani, Sheikh bin Baz, Muhammad Salih bin Al-Uthaymin, na masya Allah, yan yung mga kutob nila, mutawaffirah. Simaplaga uno, haka maktabahan. Na yun sila ini nakakadapaghadjian. Nakapaghadji sila, nakapag-agad. Hawak to, timinugimbang, atawakan, miyamot na yun wakto sambahayang, nabukun saan biya singkita na magunahan mag-imam. Sa masya Allah, yung pagkatawado, suwayroon hamano siya. Uli na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawada alillah, rafa'ahullah. Intao pakitupo, atawakan, pati kupo long sinta usog, pati baba long sin kita, usin tumaas ka niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkapati baba sinto, ulama, kibar sin kita hamasabihaon, nabukon magtuy-tuy long na pagkain ikaw long na Sheikh Muhaddis, na ikaw ni mag-imam, atawa ako ni mag-imam, na ikaw lang na Sheikh bin Baz, alim ka wapikhi, na ikaw ni mag-imam, atawa ikaw lang na Sheikh Uthaymin, alim ka wakida, na ikaw ni magto. Wala sila nagbihad to. Sa ininang sin sila, pagkain sila nilang takad, wala da nagputim biya mga umul, na naunin biya lang ta pagpatibaba. Atawakan, wala nagbis lang ta ilmo. Bang ilmo akad lang ta, di na sila ini kaliuhan hama sabihaw. Tanda nila, yung kitab-kitaban nila yan. Yan in fataway Sheikh bin Baz rahimahullah. Yan in fataway Sheikh Uthaymin. Amun kaulo rajih hing kamatauran. Bang kau imyan na hadis ini apabila siya Sheikh Albani 101% sahih inuno. Sahin hadis. Bang aun din kau kakita alaw na daafahu Sheikh Albani, di na kau magduarwa. In hadis yan daib. In hati niya aun tuod yakna, aun tuod biya lang ta garanti si mga ilmu nila ini. Masya Allah. So nga sabab yatim pagkatawado nila, wala sila lang ta nagunahan. Pagkasyabot na hindi si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyo ammi ma'akibarakum. Inhati niya, imag-imam na makulang-kulang. Inhati niya, pagkasibo na yung ummul niyo, na isyubahain na kauna simud paakama Islam. Unong maksud dito simud siya paakama Islam. Isyubahain na kauna nag-ibadat. Pagkain kita yung kareasyalita laong ta Muslim, na isyun na kauna. Waktu kita nag-ibadat na sadya, laong ta suwaya ko nakasud MSA. At tawakan suwaya ko naka-school pawimso. At suwaya ko nakawakay mga katay manguran. Yan mga bihan, suway sila bihat. Ang sila nakapag-ibadat. At tawalang ta, suway ako nakakari pa Makka. Ni sabihat to, sa inakaron dito pagkayat to sibo kamo nagdungan, na akaron kita on dito bang hauno, mapasto din uno niyo. In ilmo niyo. Inhati niya, makulang ka hauno. Mura-murahan makawa tara. Makawa taray na din si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga syurut sin imam, syurutul a'imma. Unay na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyu'adzin lakum ahadakum waliyu'ammi ma'akibarakum. Na inati na ipapatinog na imbang ang papapaimaman sinisyo amoin makulang na rendi na siya bukta kain ng manyuk dahil nga mga tafsil si mga ulama. Al-hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Inadis yan, kawakan na to siya hasahi Bukhari, iwan hasahi Muslim. Qala al-Qadi al-Iyadul Maliki fil Iqmal al-Muallim, qala Abu Umar ibn Abdul Bar, lam yakhtalifu anna al-adan wajibun fil jumlah ala ahli Misr, lianna syiarul Islam, qala ba'du syuyukhina, amma lihada al-wajh, fafarada ala kifayatin wa huwa aksaru maqsudul adan. Inatin ya, pagkay sabya mga laungta, timinog na imbang, nabukon ngayon kaya wajiban, pakanya suway siya maguno. Maksud dito simpardu kipaya, magbang. Inhati niya, pang timinog na mamarahin na hata, ang kauno, hang katao. Hang katao yung timinog simbang, iban sin timinog sinuno. Timinog sin ikama. Wa mimma yan baki at tanbi alayhi,
annahu la yakfi lil qiyami bi fardi kifaya i'lan adhanun musajjilun min qabl bal yajibu an yaquma bihi shakhsun yuhsinuhu inda dukhuli waqti as-salah lianna al-adhan ibadatun wal ibadatun la budda laha min niyyah. Yari na isab kita na kasud bukun de sa ato mga long tabas-tabas ta sumud na sadya kaw atawa ka ni tilhak mimbang inhati niya rin doon madtura kaw pakain panagnaan ha madtura kaw paniyat inhati niya na imbang mo yaon bangon salatul zuhur salatul asar salatul maghrib sambil amuin biya mga nasabot amun khamsa awqat lianna al-adhan ibadah sabab inadhan yan namukun basta-basta ibadat siya yan dahin doon na sumudin uno dahin doon na sumud insang bahayang wal ibadah sabunal to din ibadat yan la budda laha min niyyah sabunal to din ibadat yan nasuway siya uno suway siya kadunganan sin niyat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala hafiz kamo kay ingatan yun hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan hadis uno ha innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fi riwayatin akhar yatajawwazuha inati nawang unin niat mo hadap mo pangatayan mo amurayat winirihil kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala nagniat ko mari magusaha lillah irihil da kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala intanda niya inla sa sinallahu subhanahu wa ta'ala hakatan manusia wayrun sinallahu subhanahu wa ta'ala piya pagpinig piya pagparak intao muslim bukun muslim aun waktu kakitaan niyo pa masanyang pa inino bang nato siya kitaw na zahir masanyang pa intaw kung nag-ibadat masanyang pa intaw kafir masanyang pa intaw amuin wala miya makadakawayan sinallahu sala sa sumagawa inyadto siksa kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala impagtaw sinalta kanila gaman niya tikauno gaman pahikasiksa kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala intaod sin pangalta nila wala nila na usal kawayan sin mahasud si Allah gaman na to'y kakanap pa kanila siksa adlaw kana ha wa yustahabbul adhan wal iqama lil musalli wahdahu fil hadar aw safar aw bi barriya idha kana fi mawdi'in lam yu'adhdhin fihi inhati niya yari bangsa upama inhati niya makakadto ko palugal yaon na wayron siya kaya babangan waktu na suway mo siya unuhan dahil nga mga sarayaw-rayaw bangan mo siya ampa mo siya unuhan bang timinog na yung wakto ampa mo siya launta kamatan ha wa yustahabbul adhan wal iqama lil musalli wahdahu fil hadar aw safar aw al barriya idha kana fi mawdi'in lam yu'adhdhin fihi inhati niya bang kausaw pa makakadto pahamuk lugal wakto na isang bahayang sakali wala pa siya kaya babangan naray nga mga sarayaw-rayaw hinangon mo nasuway mo siya unuhon ha suway mo siya bangan ha ampa mo siya unuhan ampa mo siya kamatan kaya riwayat isiyo yan lima ruya an Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala li ibni Abi Sa'sa al-Mazani inni araka tuhibbul ghanam wal badiya fa idha kanat fil ghanamak aw badiyatika farfa sawtaka bin nida fa innahu la yasma' madyu sawtul muaddin jun wala ins jin wala ins wala syai'in illa syahida lahu yaumul qiyamah aun waktu inhamuk ta'wini nabiluwa sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kawiaksan sin kita sin sila masa nakauna na nag-iipat mga ganam kambing ha nag-iipat mga bakara sapi iban nag-iipat mga uno-uno na ipaton hasahara atawa habadiya atawa mga desert nabang kalong natimindog na inwakto nasuway mo lang na unuhon suway mo isablong na patanog-tanugon in south atawa kanin boys mo asupaya lang nakarungukan so may tabang mo yan lang nari patanugon na wayroon da makarungog duway nga moray mga uno kambing atawa mga jin atawa mga uno-uno na roon hinati niya rin dito rin nga mga uno na suway mo siya patanugon ha di lang yan lang nakarungukan amura sila yan tulong na yung makarungog ha illa syahida lahu yawmal qiyamah malaing kan na adlaw akhirat qala Abu Sa'id inaki Abu Sa'id sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'tu yadullu hada damir ila Abi Sa'id wa idha kana yuridu as-salah fi mawdi'in qad sulli aw qad sulla fihi istuhibba aw istahabba lahu al-iqama duna al-adhan apabila long na
Di matong na waktu kiyawangan na siya, nari na kaw man jari magbang. Malaing kanininangon sinikaw, magkamat dakuman. Natin na sindikato, naon sa madili kaw, malit kaw magsambayang, namukunlong takamatan mo pa, kamatilong na to, sinad to na limilyo na waktu. Iwan ubos na biyangan. Sa ininangon mo ra kuman, magkamat dakuman kaw. Ha? Istuhibba lahul iqama dunal adhan. Inhati na rin na kumanjari magkamat ay magbang sa inhinangon murakuman maguno magkamat. Wal adhan wal iqama masru'an bis salawatil khams. Tumtumun sing kita na ini syara sinallahu subhanahu wa ta'ala in kamat iban sin adhan. In adhan iban sin uno iban sin kamat halima waktu sambayang duna ghairiha iban mapuas ding hatu. Fala yusra'an lil eid wala lil istisqa wala lil janada wala lil kusuf. Ha? Wala lil tarawih. Wayron siya ni miyasro mapuas ding halima sambahayang imma nasin duna kayriha. Imma nasin duna kayriha fala yusra'an lil eid. Di man jari magsamba magkamati ba magbangaw no? Waktu Eid. Salatul eid. Ha? Di man jari magkamati ba magbanga salatul eid. Al eidain salatul al-fitr wa salatul ha? Amun Idul Adha iwan Idul Fitr. Di man jari maguno, di kau man jari magbanga tawa ka magkamat. Wala istisqa. Kuno yan to istisqa? Ha? Ha? Mga ulan. Ha? Di kau man jari lang magsambahayang kita. Diba singka nuliawayan niya un nagailani na inwaliul amar na nagsambahayang nagsambahayang salatul istisqa na ngayo na ngayo ulan. Wala lil janaja. Labi luwain sambahayang ha? Sambahayang mait, ha? Wala lil kusub. Bang mga biya kato, maguno ba yan? Ha? Maglaho bang habata, habasa sinsinuga? Di kaw man jari magbang, di kaw man jari magkamat. Wala lit tarawih. Labi luwa ha mga sambahayang tarawih. Di kaw man jari memang kaw makatok pa kaya unique long ng sambahayang mo, nagkamat pa kita sin tarawih. Kato hula ta mataki sin unique. Bisan liangan na. Liangan basta unique king kay mo ikaw nakaroon. Allah musta'an. Grabe lang na to, anong pagulog mo sin takber, nagkikid pa lang. Pit pa lang nito. Ang wakto lang na to, namidpit pa kaw. Para ikaw na lang na to, anin ang bulsa to. O nanbihan. Inati na subay kita maayad ha mga bihay ni. Di na to kabakanin ilmu doon ha ruko-ruko. Kabakan na to yung ilmu, subay na kita numari pa madrasa. Ha? Kabakan na to yung ilmu sa bunal, o kung siya'y pagsuy-suy higat-higat. At tawar ka nga man dali lang ta, suway pagbaloy palangan. Nung natuan, suway ko magbibeni, suway ko magbimanok, suway iklog, suway bulawan. Ang pamumakawain ilmo. Ini mga murapats, amin biya mga, di nato na siya ini manjari lang ta, paniwalaan lang sinuno. Ha? Lang sin Tagalog. Ha? Sababing mga yan naliangan, iwan lang gawin sa rafa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala lit tarawih, iwan sin sambahayang tarawih. Naringat sa bang tarawih ni na, taon day sabday nga mga rito kato mukhalip hasara. Aun waktuin sila misan biya mga wala na biyakan sin sara magtarawi amuin biya mga hinang sin sila mapuas day nga timinog sin tarawi aun day nga mga biya ukil ha yung ukil-ukilan nila sa lahat ng tarawi kaya nga tamo katuan ha matawad among biya mga salawat jinis pa mga rapakulol pila taon na kamuriha Makkah suuna Madina wala kita nung naka sasakop siya si pagtarawi hawla ta. Salawatan na mo kung waktu pagsasalawatan. Ha? Sa matanda ko sinamuk Sheikh, inununo katan luwal ibadat, aun siya makan. Aun siya maudi, aun siya waktu. Hinatyan yung pagsalawat, aun waktu niya. Ha? Bukun siya lang tahibutang doon na bukun waktu pagbubutangan niya. Nawang mo siya lukatan na aun waktu magkalo kita yaman sinuno. Ha? Wajadilhum billati iya ahsan. Dilanta na sadya sila amuin biya mga patumtum sa rayaw-rayaw ayaw tada akong maglukat ha? Sila tumay alhamdulillah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kung kato personally nakama sila dumungog ahlan wa sahlan bang di na pagkala nila na iwan sinuno Allah subhanahu wa ta'ala mamarahin na ha mag-ibadat inhamuk muslim bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala kaingatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iminit tulog siya sin ibadat bukun na mabaray lang na suway siya biya inibihat to. Ha? Taib? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hadis salawat bila adan wala ikama. Sa munag tuod, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala siya nakasambahayang mga
siabot na tuyad tuwat nagbang iban nagkamat. Ha? Fala yushra li jami'i hadhihi salawat wayru ni siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala tiara para Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga siabot ta sambahayang niyadto. Tarawih, janaza, kusuf, iban simma puas pa rin nga mga siabot na tuyadto. Al-adhan wala ikama, amo na lang tayo magbang, iban sim magkamat, wala kayriha siwa salawatil kusuf, payusraan yunadi laha as-salatu jamaah. Mapuas lang na rin nga mga uno, kaywanan ulama, ha? Bukon ini kuan, kaywanan ulama, mapuas din nga salatul kusuf, may ta, naunuhan mo siya ini, tawakon mo yung kataan manusia. May ta, yan mo na yun, talong ta, nagpuno taon, naglaho. Ha? Inatin niya, ang panawag-tawag di, as-salatul jamaah. Bisubuti dhalika fi sunnah. Sa blong nawarid siya iniring nga mga uno, ring nga mga sunnah. Yanzur hadal hadis, al-warid fi dhalika fi sahihi Muslim. Kung kita niyo mabaya, magtawsi'ah, at tawakan, mag-extend sinbiya mga knowledge, kita niyo, nakawakan na to yan siya uno. Sahih Muslim, Hafiz 901. Ha? Kawakan na to yung hadis yan to, amin lang ta, masro day sa bimbya mga kuan amun panawag-tawag sin salatul kusuf na riwayat yan din sa Sahih Muslim page 901. Fayushra'an lirrijali dunan nisa inhati niya na siyara siya niya mga kausukan puasin uno puasin mga kababayan o magbang babay kanila duwaing bang bang hatay nga sadya bukun bang amun lang ta hasara in kanila na sila manjari fala yajibu alaihin na adhan wala sila kaya wajiban laong tayo maguno imagbang wala ikama labiluwa imaguno imagkamat lima rawahu o lima ruwiya an Ibn Umar qala laysa alan nisa'i adhan wala ikama riwayat din kan Ibn Umar radiyallahu anhu sabunal to nawayrun long na kanila yan yung mga kababaihan yan bang atawa ikama Bisan sila ton? Wayroon kanila yan, ha? Uno yan, aun yan number 2, di kako. Rawahu Abdur Razzaq al-Bayhaqi, wal-Bayhaqi bi-isnadin warib min al-Hasan, ha? Fihi Abdullah al-Amar al-Muqabbir, wa fihi da'fun, wa qad saha isnaduhu al-Hafid, at-Talkhis, wa ruwi al-Bayhaqi bi-isnadin Hasan, ana Aisha takalat, kana nusalli bi-gayri iqama. Yung dalil makawa na to yan, bialaw na sinhamak to, ya Aisha radiyallahu anhu, yung kaunan lang nasin kami, magsambahayang kami doon na iqama wala adhan. Di kami lang na magbabang iban, di kami magkakamat. Hindi sila magsambahayang na sadya na wayroon kamat, wayroon uno, wayroon bang. Nalusunta na ay ni wa yuhrimu alayhin al-adhan. Di ini bukunhat laysa laha wajib. Wala sila kaya wajiban. Iyaram pa kanila'y maguno. Alayhin al-adhan wal iqama idha kana biraf'i sautin bihaysu yasma'ahun na rijal. Tumtumun na ito na aon din nga mga kanila continue kuno ba yun pang mupiyawangin biya mga kawawayhan ng mga marayaw-rayawin din mo Na maraya na ka pit na rakula mga kautuan instead na nagbawang yun na masjid bawain nagbang kaw ni kuno sa tumtumuntayin sa rasin Allah subhanahu wa ta'ala salihun likulli zamanin wa makan wayroon makakuan malengkan diubutang-butang na sin Allah subhanahu wa ta'ala inhay kato taniw katan kita niyo ra kuman hindi mengat magpato malengkan ni Allah subhanahu wa ta'ala piatutok na kato labi luba pagpapanjali kato sin Allah subhanahu wa ta'ala piatutok na kato kaw ninyo kuno bangin matatariha po kayo no kubukain daw kubukain manusia pagkahita yung mga ilong tayari hawayo tabihan duwain tao inatin Allah subhanahu wa ta'ala biubutangan na to kita tsa turun ta nari maingat magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala ha di kita maingat tumukbal sin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala suray nga sabab yan in manusia naon makto kakitaan mo yawn da sila pag maksiatan bisan sila tawahon yariya kasabunnalan nakita na to na hamasabihaw kamo na inlawi maingat kamo inlawi maingat tumapsil wa yuhrimu aw wa yuhramu alayhin al-adhan wal iqama idha kana bi raf'i sautin bihaysu yasma'hunna ar-rijal li'anna al-mar'ata yuftatanna bi sima'i sautiha kama yuftatanna bi nadarin ila mahasiniha sabon na ito udlong nabukunhat sa makapit na inlo paragbus nila
sambil mga blasting of voices long singkuan, mapit na rakaw. Bangkaw mga makarungog si mga tingog nila bihan, dabi sa plong tingog niyan. Inhati na mapit na rin manusya. Inhati niya wala na rin to, iyaram kanila sin mahasud si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya diin na lang na umatod pa kita kanila, misan makarungog, sin tingog nila haramda. Nabiya din na umatod ko pagkababayan bukun hiyalal kay may papaatod. Nabiya din na mapuas parenghad ko kamo nin labi maingat. Pagkahiyaramin mangdungog, hiyaramin umatod kanila. Ha? Yan ing kadalil-dalilan halong sing Quran. Ha? Inhati niya papaaniban ka to. Bukun sa tuin akirid to la takrabuz zina. Laong tapapasuukon kita, atawakan papalayuon, atawakan papaanibon. Sa di kita papasuukon. Intakarrub din dito suok. Inati na yung katansin waswas din dito, step by step mo pasaitan, papalayuan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ha? Lianna al-mar'ata yuftinna bisima'i sawtiha kama yuftatanna bin nadarin ila mahasiniha. Nabiya anahad to, pagkalong na makapit na indeng ha mga tingog nila, nabiya diin na lang tain umatod, at tawakan in mapuas parenghad to. Na in sa baba na yan to na lang tari ta sila kakitaan sumagawain tingog nila iunuta kiyaro rungwanta wal adhan 15 kalima tiabot na to na kaay na biya na sim pagkarunguan niyo yaon wal muradu bil kalima al jumlah ha biya sing kalima ro na mo nen jumlah Allahu akbar kalima bukon ko imyan lang mo Allah kalima wa akbar kalima al maksuduna al jumlah ay makna al jumlah complete sentence ba yawn in mubtada, yawn in marfu bang hanamo. Yawn in mubtada, yawn in khabar. Inhati niya matawag mo siya uno, complete sentence. Bang Arabic, uno tatuan? Ha? Ha? Jumlatul mufida. Inhati niya, complete sentence. Yawn in mubtada, yawn in khabar. Ha? Biya sinari mo, Allahu Akbar. Ha? Kalima. Asyhadu an la ilaha illallah kalima. Ha? Wahakada. Biya na hayat tulong na. Sambil mauno, sambil maubos. والدليل ما رواه عبد الله بن زيد أو عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجميع للصلاة طاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقالت له يا عبد الله أتبيع ناقوس قال ما تصنع قال فقلت ندعو به للصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير min dhalik. Nabi na hadto sin siya butet tukain na imbang na suway siya majukup laong tabihayan pila 15 kalima. Nabi na sim pagkabiaksahan pagkarunguan sing kita nukatan. Nawang aw magbang laong ta ganapan pabiak mga kaywanan pagbang mga yan. Ha? Yan kakingatan sing kamo makindasiw sila na mga yan mukhalif na sila hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ganapan nila si mga ngan si manusia. Ha? Amin wala siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin maghinang sila sin hinang-hinang nila. Ha? Bala qala taqul Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sambil pakahinapusan. Ha? Uno pa hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah sambil day sab mauno sambil maubos simbah. Ha? Innaha liru'ya haqqan insyaallah faqama Bilal fa'alqaw ilaihi ra'aitu falyu'addin bihi fa innahu unadi aw anda sautan mink kala faqumtu ma'a Bilal biyahan long nain sa parati amun nahinang Bilal radhiyallahu anhu hawaktu sila panagnaan nagbangon sinuno nagbangon si masjid no ha no Madina. Ha? Madina uningan si masjid Kuba. ha masjid uno? Masjid Nabawi. Kuba. Ha? Masjid Kuba yaw na uno? Dahil nga mga uno? Dahil nga mga pagbibisita hon sing kita niyo katan. فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ذلك لقد رأيت مثل الذي أريه فقال قال رسول صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. Inhatin niya na inahin ang hibilal amuyatin mga masyru long tapagbang. Ha? Biya na sinsiyabot sinuno Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wal adhan la tarji fihi li adami wurudi fil hadis Abdullah ibn Zaid wa tarjih huwa anna al muadzin ba'da an yaqulu asyhadu an la ilaha illallah aw asyhadu anna muhammadar rasulullah limarra tsaniyah yarji fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Biada simpang kabiaksahan. Hindi na kita magbasa ini. Biada simpang kabiaksahan adan atau wakaan kamat sing kita ni wamuin pagkarunguan. Wal iqamatu 11. Biada sin siyabut taliawayan kaina kalima. Wa qad istadalla ashabu hadzal qaul bi hadis Abdullah ibn Zaid. Nah, indalil ini nabi na sinuno. Biada sin siyabut ya Abdullah ibn Zaid. Wa qad dhahaba al fuqaha al muhaddisin. Binati na rimo inde nga mga pamaham sim mga tao muhaddis ila annahu yustahabba an yu'ta aw ya'tiya fil adhan wal iqama bi kulli ma sabata fis sunnah famarra ya'ti bil adhan 15 kalima kama fil hadis Abdullah ibn Zaid wa marra ya'ti fi 19 kalima murji'an kama fil hadis Abi Mahdud wa hakadha al iqama marra ya'ti biha 11 kalima kama fi hadis Abdullah ibn Zaid wa marra ya'ti biha 17 kalima kama fi hadis Abi Ubay bin Mahdur. Aw nakto pakitaan na to, yung magkakamat, aw makto dubli-dubli siya ha. Aw day sabihan to dalil nila. Daong taha, magkamat na kawya, simpagkamat nila, biya na simpagbang. Inati na aw day sabihan to uno, aw day sabihan to rin nga mga dalil sin sila. Malayang kanlong sin, inyan to rin nga mga ijtihad sin mga pukaha muhaddithin. Sumalayang kan in mashru to, amin sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biya na sinuno, biya na sin siyabut takaina. Wahay kada kullu sifatis sabita fis sunnah wa hadha al qaul was sahih insyaallah taala lianna fihi isti'malan bi jami' hadis. Na inyadto laong taamun siyabut sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inyadto warid in hati nagimo tu denga uno denga hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanbaghi an yakuna al muadzin siyabut tanay ni kaina amun siya kapanganulan siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanday nga mga uno pa, day nga mga surut day sa laong tasinamuin uno adan, nasuway biya bukunin tingog niya magbaguno. Natin yan na, aun biya mga saut, marayaw-rayaw sinuno. Marayaw-rayaw sin tingog niya. At tartilo, wat taanni. Imaksud din di, amoy malano in tingog niya. Yun yung mga huruf. Imaksud sin looy rito, nabukong biya sin kato, magdahan jinis-jinis. Ima na sin tingog dito, at tartilo wat taanni, nahati niya maunin huruf simbang labiluwa bukun siya nag-uusos wa adamul ajala wa yuhaddiru al-iqama wal hadaru huwa as-sarad wal isra bi an yusalli kalimat wal iqama ba'daha bi ba'd naliyangan imaguno imagkamat ko biya mga nag-uusos sa mayta inyan na pagtinugyan sinuno pagtinug sambahayang wa dalilu ala hatainil mas'alatain indalil makawa talong taharwa pangasubo maruya an Umar ibn al-Khattab annahu qala li Abi Zubair muadzin baital muqaddis idza adanta fatarassala wa idza aqamta fahdhar inhati naruna ini nawang kaulong na magbang na bil hudu inhati na bukong ko nag-uusos pang ikaw sab ko magkamat na suway mauno suway mahanong bukon day sab ko nag-uusos. وهذا الحكم هو التراsul fil adhan wal hadaru fil iqamah. Inhati niya liyangan bangkaw magbang at bangkaw magkamat na inhati na yuusan mo at tawakan wayroon doon ka tumaknina. Dahil nga mga raisab sarayaw-rayaw sin ikaw makarungog ko sinuno makarungog ko simbang wa yustahabbu liman sami al-muadzin an yaqula kama yaqul. Deng ha mga sarayaw-rayaw ipamung sin siya amuin ipamung niya ra isab bang unin piamung sin taunak bang. Di kauli Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sinasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Bang niyulong nakarungukan in nida amuin bang yan panawag-tawag na pamung kamu biya simpiamung niya fa idza atal muaddin bi jumlah
min jumalil adhan qala al-mustami' mislahu wa yustasna min dhalika al-hayla na puasin na mo inuno puasin hayya ala salah na ini pa mong sinikaw no la hawla wala quwata illa billah lisubuti dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yustahabbu lil mustami' ba'da al-intihai al-adhan dahil nga mga sarayaw-rayaw-ray sa hinangon sinsya makarungugbang an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam amunay numuno siya sumalawat siya Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan rawahu Muslim anhu alaihi salatu wassalam annahu qala idza sami'tumul adhan faqulu misla ma yaqul siyabut tanay ni kaina wa mimma yanbaghi at-tanbih alaiha huna annahu la yajuzu lil mu'adhdhin an yadriba bit tabal wa nahwihi qabla al-adhan kama yaf'aluhu ba'dhum wa la yusra an yunabbiha an-nas fi mukabbirati as-sawt aw ghayriha qabla al-adhan liqawli salu biasing kita hama sa hakim ba nung bago magtawagin nun ba yun bago magbang na pukpukun lang pa yung mga unuta pukpukunin akong Inati niya, unuhan niya to. Kanya, di ba, tabal. Imana sintabali, amo yung biya, nung tabunggo ba? Napukpukun mo bihayan, kablal adan. Hari pati minugin nun. Hari pati minugin waktu sin adan. Wala yusra. Anyo nabihan nas bihadal mukabbiras saut. Nabukun niya to rin nga mga masro. Nung taamo yan, tinipanawag-tawag mo. Ipanawag-tawag mo, magbang na lang na, tawakan, timinug na in waktu sin sambahayang. Lian na dali kakulli minal muhdasat. Na yung mga yanlong na, amun siya butayad turay nga mga kakahinang yan to, naray nga mga hinangsim mga tao, amun muhdasat, hinang bida abay ni, hinang wala doon na aturan. Wal aslu fil ibadat at tawkif, famala, fima lam yaf'al fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fi ahadi khulafa'ihir rashidin, minal ibadat, ma'awujudi al-muqtadi. Bangsa upamay ni mga yat tumasro, na hinang nasim mapuas, sin sahaba. Hinang sintabiin. Mapuas lang taring Rasul, bangyat ko na nawapat ni Rasul na hinang na sinula pa Rashidin. Biya na kanda Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Iban si mapuas pa rin hayat. Falaya jojo fi'lahu ba'dahum. Sabab may diad to kita manjari himinang si mga kakahinang. Amun paghinangon si mga hangin, mamagtabong kung maghinang biyad to. Sabab inyad to wala na hinang. Liannahu minal bid'a. Sabab inyad to rin ang mga hinang bid'a. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwarat. Isyusun himinang si mga hinang wala na nahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa pag-ibadat na im mga yadto pahuwarat. Imana sinrad dunay ni batil. Di na siya taymaon sin Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad thabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu lima sami'a taswib fi ad-dhuhri aw al-'asr. Qala liman ma'ahu akhrij bina fa inna hadhihi bid'ah. Sabab zaman sin Umar radhiyallahu anhu na nakarungog sabi mga hadto. Inang sin Umar radhiyallahu anhu buan niyo yan. Sabab mga yan dahil nga mga uno, dahil nga mga hinang bid'ah. Bukon dahil nga mga hinang siyara sinuno. Siyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika la yusra lil mu'adhdhin an yaqula adh-dhikr al-warida ba'da al-adhan fi mukabbirati as-sawt li'annahu la yusra raf'u as-sawt bi hadha adh-dhikr wa li'anna raf'a as-sawta bihi aw bighairi min al-adiyah ka isti'ada bil basmalah aw ghairiha aw bis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-adhan aw ba'dahu aw wasatahu yaj'alahu ka'annahu juz'un min al-adhan wal adhan la tajuzu ziyada fihi. Aw nga mga kaibanan long ta magbahang na aw pabasahon mapuasin adhan na tiwan sing kamat aw pabasahon im mga yad tulong sunod sallallahu alaihi wasallam bukon na yad turing nga mga uno dahil nga mga siyabut sunnah atawakan ihinangon si mga magbabang mapuasin basahon mo amoin singuran mo yung nagbabang pangaya alas salah hayya alal falah la hawla wala quwata illa billah pang aum paro aray ngayat yung mga yato dahil nga mga uno dahil nga mga bid'ah wal adan la tajuzu ziyada tumunta imbang iban sin ikama narik siya manjarigana panatawakan dagdagan farab is-sawti bihadil adkar minal bid'ah imagpatanog ko si mga bihad to amuin wapun na sila munding habang yad tureng ha mga bid'ah al-muharrama yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu lam yakun ma'rufan upun nagto dahil ha mga hinang atawakan kakahinang ma'ruf jima Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi
khulafair rasyidin. Iwan day nga mga nahinang sim mga